Loya pun sirbinong publication presence atumpen kason seji karbia lamarjan Rongpharpi Rongbe mohor kenepji aphan kedam tang mati jong ni phai keparni Tirsem ken Bangso Mayalong Honsere Dilip Bepen Mai Japahem Puponsi Mayalong KCS Ajabang EM Barim Homsing Be Cheparjan Bangpu Mohendra Teron Dipu Municipal Board Saiki Hori Timong KCS Jabang Daniel Beatum Penchenglo Kaprek Man Kedotum Chetongdun Mayalong Karbianglong Autonomous Council Art and Culture EM Rupsing Teron Alohi Sarpoa Man Penchetongdun Si Bangso Jaimek in Puponlo Labangso Lamarjan Kasonse ke Oveki Miatuma Phan Phurki Molam Kapachini Jia Phansi Sonse Ponpo Rongpharpi Rongbe ke Karbia ke Arlo Songbong Inur Anok Big Pilo La Sola Marjan Sonse Pen Non Oveki Miatuma Phan Rongpharpi Rongbe Tomo Mate Phurki Mosi Paklangpo Lapen Lason Tak Taxi Serdehun Sirvomu Nimsomi Pipen Chenglo Kaprek Karbia ke Long Keklanga Phurki Motami Ilia Lamarjan Sonse Pen Oveki Miatuma Phan Paklang Nang Jibuta EM Rupsing Teron Pen Ningje Rongpharpi Rongbe Bukelitum Karbitum Kalon Phurki Mosi Anobe Atumolo Atumo Abang Kelitum Lamadang Kapencong Maye Pansitum Kali itu kan Thomas Council anggal ada kata di permentan jadi dah cerah pemlo atau dah no ya konsep dan binong buku publication lah konsep lah seperti itu atau dah pakai itu mau kita udah ni tu pan itu mah atau mau asal kelang pen udah ni tu pan kepas ini baik cili pun dia pan ini tu berat kabel pan tu. Bangsa Lamarjan muning la karbi rong aja katalang hada karalang oh nili tum langsung sih kemat halo mana non karbi rong aja aku dah so aku di tempat lang long son ji fanti itu kapuri pon tadi pon Phurkimo Lamarjan si kason se pulote sonse paminangji jong se konat ne kechok che dokok pulote oveki miatum ke akechok che phurkimo si chini rong popasi Mayalong KCS chunbang bidasing rongpi Lamjaipon La Soala Marjana Long Rongpharpi Rongbe ke Maloti Rongpi PC Cheparjanpo Rongpharpi Rongbe Achor Onteron ke Raju Rongpharsi Cheparjanpo Alang litum ka Cheparjana Long Babu Rongpi si Direction Pipo La Soala Marjan ka Sonse Jia Phan Karbianglong Autonomous Council Art and Culture Hinpen Tangka Sikala Kretrok an Panonglo La So Teng Pensi Ajatame Claim Pachun Popusi Lo E Apunsir Binong publication pen kese samai phu Chandra Singro pheran kya tuma theng no ningje pon Rongpharpi Rongbe alamo isila marjan ka sonse konje pantisi kon la solong jasamet pet Karbianglong Autonomous Council Art and Culture Department IEM ke hai Rupsing Tawna hin pe ni phan lang rab duno tan alang ni phan ngi pe bidi bense ni un esita Bangsa Lamarjan ka sonse konje pantisi kon pening the pini Karbianglong Autonomous Council EM Penchenglo pinang ana temili pan bidi suri na bidunji penala bangsa bidi suri long ponsi ni ke bangji da bangsa Karbi rong aje hut an kang ketak jut ponji baka paklang ponji pasi ni pening ru peklang ponji laso film arjan ka sonse pan budget ba panone la bangke Karbianglong Autonomous Council ni meni ban lak krit rokan sinapti kasong mo tangon ini tangon ini bang sini kalau setiap ada amarnya mau petang bek dor di sita komat abang pubang pisel Bangsa Lamarjan ang Soal marjan long bangkalah lo la Rongpharpi Rongbe bangke Maloti Rongpi je Ceparjan po dan la solong la Rongpharpi Rongbe acor teron ke Ceparjan je bangke Raju Director Babu Rongpi dan kado kami langsung kelang dun cari je bangke kado kita ke sini hura di kamarjan lo di tibe kelang diin pasti kado kelang pon po News report Longsodar Inti Karbianglong Live